Nisuwing kapasakati Don Bosco Media Network unarum chaksoa, anga Alicia Sangma na asimang na dali koborang ko parakatinga. Kata bichongrang. James MEMRIWU ni members rangko kam tangko kaplakan agana. AITC ni local dalgaparang policy o pangchake boot workers ko sensitize kaa. AITC Garo Hills o gpenga aro belakinga. Nangrem gapa jengjeng atani ko authority ni gata mamang agan chakani dongja. Chuguma gapa koborang. Adok ni Health Minister James K. Sangma ya jani kulgusku tariko kobor na agan nangaha. Adok ko COVID-19 ni batrurwani ko champing na members of Meghalaya EMRI Workers Union chukmatan MEMRIWU baksa golpue wamang ni jengjeng atani ko dongtonge wamang ni kam tangko abacheng taina didiangaha. Aro EMRI 108 ni kam kaani ko nangchumuta ko aga nangaha. Sarkar daw baturuing gapa COVID-19 sabisi ko champing na joton kainga. Which requires 24/7 attention, and this is of a nature which involves emergencies. So therefore, this kind of services are best operated, as has been seen in the entire country, by operators who are well versed and experienced in this. And that is the reason why we are also going for a fresh tender, wherein we will be engaging new agency or company to run these services. AITC by All India Trinamool Congress ni local bilgaparang kulgrusku tariko boot committee meeting ko nakwat kre South Tura o atanga. Geo boot ni President Sri Charming Stone Moment, District Coordinator Stafford N. Sangma, Chungsin Shira aro Srimati Margaret T. Sangma golpwani ko dakanga aro local mandirang na AITC ni mangsungani ko muksunga ko aro thalaya ni biwalrang ko adok ni mandirang na mungsungbati achik chatrang na uko agan thalatanga ha. TMC Meghalaya rang wamang ni japang ko Garo Hills so meeting ongjung atachi gepat na joton kainga. Aro wamang ni Salantini o gepat na joton kaanyo wamang dengtang jajengani ko aro niknika ni rang ko winamatna. TMC Booth Committee ni geta wadanang chokpot aro gambe griyo meeting atanga. Block level meeting ko wadanang North Tura o ato, local dalgapa, Rolling Stone Moment aro Romulash Marak wamang ni party members rang aro chakaparang baksa meeting o dongpaa. Meeting namin chusokin macho tanga ha. Menggepen organizational meeting ko chokpot aro gambe griyo South Garo Hills o tanga ha. Chokpot meeting ko Lazarus Sangma GNTMC chokpot ni MLA o aro block president Dipur CH Sangma ni delani chi meeting ko tanga ha. Wamang nambate sorkar ko rabana kuchaka nga aro adok ni mandirang na namgani ong gapa sorkar ko. Aro gepen dalgaparang jen meeting o bakrang hachim wamang Satya Rani M Sangma MDC Vineyard Sangma aro Polbin Sangma nga. Ya meeting rang ko rebaing gapa hazal ni khurgatam ni lekapuna ni kodakna ong ata. Dide talo na si mangwa chin chum. Hai den kham ja ku ka na. Ni na si mangko mo na na ki. Chongmotan at chengko wara chakma ke sungan yo no protocol ya ha chemo party ko belakan na de tao every individually you angkachi ko siya chi ugdawa atanda ni piyan ma siya chi experience na si bang sa kantian kampu kae mga mole nga chem na si mga na chembak sa kultur sa nong pamenbang kampu ka pamenbang Getam gepa changna nangrem gepa jengjeng atani ko William Nagarong ating gepa ko ya jani kulsku tariko machutata. NGO rang jengjeng atani ko kulguk kuni kulsku onong atanga ha. Wamang mamang kuchakani ko sorkar chiko ba MEECL ni geta manjaha. GSU ni President Saljang Thingrek Marak wamang ni mekangchi menggepen jengjeng atani ko dao kholachi tarik ni meeting ongat gepa o chanchi gemani ko takna amenga. Anjing slogan kodak namo gemukan maknanya mah anjing komi pangnan anjing Salantini ko takrung yamo maknanya mah lima mengsang akan gini acip cakko ni kino no tunuk daben mo na sunni acip cakko no tunuk daben mo ne aro skangbo honda anjing nak sinamo acip cakko acip cakko acip cakko acip cakko 증명 가면 거 증명
Yan dalna khobarong a niso gapa sakanti khon methela.